Kuble shibun ni pibaro iway pe iway iba jupek ya kani ka report ka baman la kasngi sai sin pat menta ngin ya pe ya ka report ka badai menta ka khatsan trik jamang arjar arpau kat kum ka report naka WHO kidon kumba arspa kan ruteli kiri bat kidel nong kibla syakta hauni u COVID-19 bat kibru kibashakta haun COVID-19 habro shtuluk ke perthai menta kilakot syaka sauplai lak nyaw hajar arspa prap nyongot kibla khatno arlak khandapsan hajar shispa iway bat kibla koj khan nyaw lak khat ar hajar sanspa ar khandai ngot te napdeng kineki arspa khandru teli kiri bat kidew lanong kidot katu kanne kiri kibla palat ya ka arlak ngot haka jing syakta jonguni COVID-19 kata napo USA khatlai lak nrepoi hajar sanspa arpo arngot kibadang sio thamai arpoi hajar sauspa arp saungot napo Russia arlak sanpo ar hajar alspa sapsan ngot UK arlak arp khandai hajar henyospa khandai ngot Spain arlak arp prahajar hendrospa khandai phuai ngot Italy arlak arp ar hajar shispa iway te kini kide kiri kibla palat yaka arlak ngot haka jing syakta jong uni COVID-19 habangi phai patsyakari jongi kata kari India menta kelak kedon haka kerdan kabakat ar haka jing syakta jong uni COVID-19 habaya nujor bat kiwai kiri kibadon haka leng jongka perthai dekat kum ka report naka Ministry of Health and Family Welfare Government of India kidon katu kanne kicela kibakiu palat yaka shis pangot tang hapo ka arp saw kenta haka jing syakta jong uni COVID-19 kata napo Maharashtra kakiu kumba si hajar hendrospa arngot bad baro menta kila poi syaka arpunyo hajar sanspa arp saungot Tamil Nadu sauspa sapunyo ngot baro kilong khandai hajar hendruspa nyop saungot Gujarat laispa arp saungot baro kilong khandai hajar sanspa khandai phuai ngot Delhi sauspa nyop arngot baro kilong hajar sauspa nyop hongot Rajasthan arspa hendrungot baro saw hajar sanspa life saungut Madhya Pradesh arspa sanpulaingut baro kilong saw hajar sauspa arpendrungut Uttar Pradesh shispa nyopulaingut baro kilong lai hajar kendaspa arngut kini kide kicela kibla palat yaka lai hajar ngut haka jing syakta jong uni COVID-19 kidon katu karne kicela hadin bakila syapin bena kum kicela kibla alaj naka jing syakta jong uni COVID-19 henrai menta kila syakta biang ha uni coronavirus kata napo gawah nyongut bat napo Manipur iway te ladangi khenlang baro kibri kibayo yakani ka jingpang napo kicela bat kidew lenong kibahap hapo kari India menta kila kot syaka prapwe hajar khandai spa nyaphongot kibrang don hapdeng kajing sya sumar sanpoi hajar sauspa iway kibla khlatno ar hajar hendrospa sap khandai ngot bat kibla koi ar punyo hajar khandai spa ar phongot te khandiat ngin yapen yaki katu kadne kicela kibahap hapo North East India ka Tripura kadeka way na kicela kabla syakta jor hauni COVID-19 bat kabakiu state bah habayun nujor bat kiway kicela kibadon hapo North East haba menta kibayo yakani ka jingpang napo ka cela Tripura kidon kemba shispa arp nyongot na Asam praphendrungot baro kibakot live khandai ngot bat kibrang don hapdeng ka jingsya sumar menta sap saungot napo jela Meghalaya iway bat na Manipur iway te ladang khenlang baro kibri kibayo yakani ka jingpang napo kijela kibahap hapo North East India kidon kumba shispa nyopo arngot bat kini kidei kibrang don hapdeng ka jingsya sumar lane aktif kis napdeng kini kicela
kadon pat kawai na kicala kabampat syakta hauni COVID-19 hadu kini kisngi kata kadai kacala Sikkim kani kadon hapo North East India. Ditang kini ki kubor subscribe ya kani ka channel lada pikwa ban tip shushu ngin se kenduk biang salasai kublai shibun.